Horas mahubat ganupan, Bapak Inang, Kuria GKPS, sioli jalo hita marenungan harian GKPS bani sadarion, tapi paima ay martonggo hita. Sioli pindahihan nami matuhan, hata haguluhan na humbamuin. Nagabe panotap bani tiap lakah ni goluh nami. Secara khusus bani panorang sadarion. Asesora pihamhan nami, marhiti kuasa ni tondoy na pasingin. Ase hatamuna siol ondos, boy tarzalo hanami, iparimbagas kon hanami, rosi idalan kon hanami bani pardalanan ni guluh nami. Maidok mahami bagas goran ni anakmu Jesus Kristus, hanami martonggo. Amen. Kita ganupan na ni harga ni Tuhanta, na siyam Kuria GKPS, ijape Marianan bani panorang on, kata ni Tuhan, renungan harian Batta Kamis 21 Juli 2022. Ibuat humbani kitab Tolu Musa bindu 10 siah ayat 15. Sonon ma iya tahon. Seng bulih papeolon nima uhum iparuhuman. Seng bulih martonggor jumbak. Halak na masombuh idoruni. Iya halak na sangap iya piti. Maningon pitordo panguhumanmu bani hasomanmu aima dasni. Jadi hita ganupan na ni harga ni Tuhanta na siyang bapay ng Kuria GKPS. Ang bani ilmu hukum ada simbol ni Sidea ay masongon timbangan. Tarida do bani simbol-simbol atap bani gambaran hukum ay nasada pa kon na legandos langdong naburat sambola. Dos haganupan. Haganupan ay secara sederhana sihol patugahkon, bahasa tongon keadilan ay maningon dotong itegakon. Kebenaran itu harus menang. Ulang halani boyartani, dong natinandani, boy uhur-uhur, pasedahon hasit tongan in. Ay manay pasingat marhiteon ni ambilan on Bapak Inang. Bahasa bani panorang ijia, konteks ni bangsa Israel, romban humbani ambilan taon, bue jolma, nalang pataridah kon kepedulian ni hubani halak na masombu, orang miskin. Bue halak na anggolang sa bangsani, itadi kom maay, tak peduli, so nahaparguluhan ni. Bue halak anggo disabilitas maiya terbatas fisik na, yanggap maay zol manamardosa, disampingkan didiskriminasi. Asihasitongan ay ipapitung, halani keadaan, halani status ni sasahalak. Asi keberpihakan hubani halak na masombu, lang tarida. Tapi anggo halak na bagal zabatan ni hebat iya, si pujian matongon, bani Sidea bani panorang ijia. Aha na sitong pakon na lepak in, sa sitong nini ni ambilan taon, maningon may timbangi marhite hapi toron in. Ulang si tonggor jumbak nini ambilan taon. Jadi hita ganupan bani sada panorang dong ilustrasi makatahon. Sada panorang bani sada rumah tangga. Maseda ma engsel ni pintu ni rumah ni. Janah bapay rumah ay sihol maya padiarhon. Aseto tu naya porluhon ay ma obeng. Laho mambuka baut-baut na dong bani engsel pintu ay. Idarami bapaon maobeng ijok ni karetani, idapur ni rumah ni, tapi lang jupah si. Halani ay berinisiatif mababa ay laho mamakehon piso gabe gatih ni obeng ay. Laho paluah kon baut-baut bani engsel pintu ni nokkan. Ase boy tarkus si jenges, ase boy homaholi buka jenges pintu ni ay. Malah suhur ni bapak ay, lang tarida. HP obeng ay, tapi jupah ni ma sada piso. Ipakehon ma piso on gatih ni obeng ay laho paluah kon baut-baut ay, bani engsel pintu nokkan. Malah suhur ni bapak ay saut ni buka matongon, baut-baut ni engsel ni pintu ni nokkan. Banibot ni ari, Bapak Inang, sihol ma bapa ay padiarhon use, engsel pintu nokkan.
Janay pinjam maobeng humbani tetanggani, sioli pasang mau se baut-baut nadop ipaluah nokkan. Tapi naman nari, lang isang kasangka, haganuk baut-baut ni engsel pintuay, lang boy betar pasang dear. HP ni, piga-piga baut-baut nokkan gabe maseda. Halani gesekan-gesekan mata ni piso, na humbani mukah ni ipakehon bapa ay, laho paluah kon baut-baut ay humbani iyanan ni. Bani istilah sederhana, songon na dolma baut-baut nokkanay, lang besosok masuk hubani sada obeng ay. Inti ni cerita ay bapay nang hitahaganupan, piso ay memang boydo paluah kon baut-baut ay humbani iyanan ni. Tapi mata ni piso nokkan, mambahen gesekan na pasedahon lubang-lubang, na dong bani baut-baut ay. Halani tongon sa sitong ni piso, bukanlah alat yang tepat untuk membuka baut. Tapi yang tepat untuk membuka baut ay mah pitah obeng nokkanay. Aplikasi ini bani parguluhan ta sondahan on inang bapa hita haganupan, bahasa hita pegatido bertindak songon na ilahoy bapa ay. Hita mungkin do mamamboto, bahasa na sitong do hata ni Tuhan. Papasing maari sabat haholongi mahasomanmu. Tapi ipanengel-nengel hita pinggolta. Ihorjaon hita horja nalegan. Iboto hita do hasitongan na yarosukon ni Tuhan. Tapi itundalhon hita ay. Halani sihol masuhuni uhur pardagingon tabe. Ay mamasi Galatia ono mayat pito makatahon, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ay aha na sinuan, ay do sabian ni jolmo. Haganup horjata, talardo HP haganupan ilobe ni Tuhan Bapak Inang. Langboy HP hita zolma on manipu ilobe-lobe ni Tuhan. Ase hita halak Kristen dituntut untuk jujurlah atas berkat yang kita terima dari Tuhan. Jujurlah atas semua kasus yang ada dalam kehidupan kita. Hita ganupan kurian ni Tuhan, idilo, ase marbag galibakas hapit toron na sitong in. Keputusan ta, laho pasalosehon sada pahara, maningon maay selaras, pakon panandayon tabani hasitongan ni nebata. Lang sitonggor rupa, sitonggor habayakon, sitonggor jumbak, lang singapit-apit dini ambilan taon. Halak Kristen, ibereh kondo kuasa tonduin ase mananday, apa mandalan kon harosuh ni Tuhan in. Jadi diingat hita mahata ni Tuhan on bapay nang anjahadalan kon hita. Bahasa na bata makarosuh kon halak na bersih maruhur. Amin martonggo mahita. O Tuhan, terima kasih bani hatamu na paingat kon hanami. Asetongon ni bagas bersih ni uhur, laho pasolosehon pahara, na dong najupah nami tongah-tongah ni parguluhan nami. Itimbangi hanami main Tuhan marhiteo ni hasitongan na humbamu. Lang sitonggor rupa hanami, lang sitonggor habayakon, lang sitonggor jolma, tapi pitah. Mangusagah kon marhite hasitongan na humbamuin, marhite hatamuin, marhite parentahmuin. Asetongan Tuhan hatamu managabe golpa-golpa ben nami. Laho mandalani gulu nami, secara khusus maay ibakas na sadarion, haso maniham hanami Bapa. Ase ulang man lembang pikiran uhur nami hujay hujon, tapi pitor mahaganupan in Tuhan, pita sihol, mambahen sonang paruhuranmu. Pita sihol, mandalani horja nami be, romban humbani na yarosuh kon ni uhurmu. On mahanami Tuhan, jalo hamaton dui nami age tonggo nami on, Rosi pardalanan ni parguluhan nami na ibagas sadarion, pitahubagas tangan pagkaholongyon mo. Maidop maham, ibagas goran ni anakmu, Jesus Kristus, hanami martonggo. Amen.